Hello, my name is Andrei. I'm from Bucharest, Romania. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, say hi! Hai. Nah, jadi hari ini saya ketemu sama mama saya. Halo. Halo. Dan adik saya Halo. Andrei. Say hi. Hi. And Daddy Nido. Oh. Daddy. Daddy, where is Daddy? Daddy yang pegang kameranya. Udah. Oke, jadi hari ini kita ketemu sama mereka dan nanti kita dikit chit-chat aja ya. Oke, tidak mau main ya? Oke, biarin dia main dulu biar kita bisa bikin video ya. Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. As adventure. Jadi Tudor dan Mama mau keluar sebentar karena Tudor mau main tuh. Dia nggak bisa diem. So Mama, you wanna go with him? Yes, and we go. Okay, go. It's time. Tidak, say bye-bye. Bye. Say bye. Bye. Say bye. Oke, jadi sekarang saya dan Andre ada saya yang umur berapa dia ya? How old are you? I'm 15 years old. Dia cuma 15 tahun guys. Tinggi begini guys. Saya 182, dia udah 190 cm. Gila guys. Crazy. Dia kemarin aku pas ketemu dia terakhir adalah 3 tahun lalu. Dia sampai sini. Sekarang 3 tahun ke depan saya ketemu dia udah sampai sini. Aku kayak kaget kayak, oh itu ada saya bukan. Tapi mukanya sama kok. Dan suaranya beda juga. Ayo, let's sit down. Oke. So, jadi kita sekarang mau ngomong bahasa Inggris biar mungkin ada yang ngerti bahasa Inggris juga dan nanti kadang-kadang saya translate juga ke bahasa Indonesia, oke? Okay. So Andrei, tell us about you a little bit, like how old are you, where are you coming from? I'm 15. I'm a teenager. I go to high school every day. Okay. I'm from Like Bucharest. every day? In the weekends I stay home, Okay. but the rest of the time I'm mostly home. I play basketball, go to school. It's pretty boring. It's pretty boring to be a teenager, huh? Dia salah satu remaja, umur 15 tahun, tingginya 190 cm. Dan nanti dia planning pas selesai high school-nya, dia mau mulai modeling juga. Siapa tahu mungkin Milan atau Paris, tapi dia awal-awal pasti ke Jakarta modeling. Gimana dong kalau dia datang ke Jakarta modeling? Gimana? Ayo coba ya, komen mungkin dia bagus enggak jadi model di Jakarta. Mungkin siapa tahu bisa ada fans juga. Nanti kita link juga Instagram dia ya. What's your Instagram? My Instagram is Andrei_SGT. That's it. Oke, Andre_SGT, nanti kita link juga ya. Dan bisa cari dia dan follow, oke? Oke? Okay. Oke, are you ready for followers? Oh, I cannot believe how big he is. My baby. My baby yang udah nggak baby lagi, yang tinggi begitu. If you wanna be a model in the future, I'm gonna show you a basic of the modeling, okay? Okay. Okay? Sure. So, first thing first, before you travel anywhere, you need to make like an introduction video of yourself. Okay. Okay? So for this, I guess we're gonna stand up. Okay. Jadi saya mau ajarin Andre bagaimana profile video modeling. Okay? Go out. Saya sendiri kan? Hi, my name is Tina. I'm from Bucharest, Romania. Wait, I forgot. I'm the one who forgot. No. Lagi. Karena biasa aku bikin bahasa Indonesia, tapi dia biar ngerti juga, aku bahasa Inggris.
Hello, my name is Tina. I'm from Bucharest, Romania. My height is 182 centimeters tall and my weight is 58 kilograms. And these are my profiles. Thank you. Oke, saya sudah kasih lihat contohnya. Sekarang Andrei coba. Oke, Andrei, come here and try. I go out now, okay? Hello, my name is Andrei. I'm from Bucharest, Romania. I'm a teenager, and these are my profiles. I'm 190 centimeters tall. I'm 15 years old. These are my profiles. Okay, now you turn like this again front and you say thank you. Okay. Say thank you. Thank you. Oke lah. Jadi ya dia kayak senyumnya pas dia balik gitu. Couple shoot. Ini ada saya dong. Nanti harus belajar. You need to learn how to make like couple shoot and how to pose cool like a boy and Coba Andrei. Sure. Andrei, try to pose. Give me 5 poses. Okay, great. Nah, that's it. It was rocking it. Dia sudah kayak jago gitu sebelum mulai dong. Jadi pasti so good in Jakarta ya. Gimana nanti minta komentar ya, tulis di komentar bagaimana merasa kalau Andrei datang ke Jakarta. Siapa yang mau, ayo. Kalau mau harus like dong ya. Dan juga kalau mau dia datang ke Jakarta habis selesai high school harus follow Instagram dia biar dia tahu oh ini banyak yang mau saya datang, biar dia juga have self confidence, okay? Karena dia dikit malu-malu gitu. He's so cute, my baby. Let's see. Oh ya, dan satu lagi yang penting sekali yang saya mau bahas Andrei dulu ya. So very important also if you wanna go to Jakarta, you need to learn from before a little bit bahasa, at least a bit. Karena kan ini ada Mbak Tina bule, jadi malu kalau dia nggak bisa sama sekali bahasa Indonesianya kan. Okay? So first, what do you want to know? The basics. Okay, so hi, how are you? Hi, how are you? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, bagus kan? Okay, or you can try to say my intro. Halo semua, apa kabar? Halo semua, apa kabar? Nah, that means hi everyone, how are you? Good. Okay. Semoga semua baik-baik aja ya. Semua baik-baik aja ya. Bagus kan? Aksennya jago juga. Okay, what else? Oh, you need to say my name is Andrei. Okay. Nama saya Andrei. Nama saya Andrei. Umur saya 15 tahun. I'm 15 years old. Umur saya 15 tahun. 15 tahun. That's it. Okay. Umur saya 15 tahun. Umur saya 15 tahun. Okay, amazing. Apalagi? What else do you want to know? I'm handsome. You want? Okay, yeah, sure. Aku ganteng. Aku ganteng. Sombong amat. Wah, iyalah kamu ganteng. And if you say for a girl, you can say kamu cantik. Kamu cantik. Itu dia. Okay, what else do you want to know? I'm a teenager. I'm from Bucharest. Saya remaja. Saya remaja. Asli dari Bucharest. Asli dari Bucharest. Asli dari Bucharest. Asli dari Bucharest. Okay, what else? I love my sister. Oh, aku sayang kakakku. Kakak is bigger, Okay. like older sibling. Yeah. Oke, jadi tapi mungkin ada yang pengen belajar juga bahasa Rumania dari Andrei. Let's teach them also some Romanian. You want? Sure.
Okay, what do you want to tell them? Hello, I'm Indonesian. I watch Mbatina Bull, no? Bull, not bull, bule. Bule, Dia nggak tahu. Mbak Tina bull katanya, bule dong. Bule dong. Ce? Without dong. Okay, so teach them. Say hi, how are you? Bună, salut. Bună, kalau cewek bilang bună, kalau cowok salut. Okay? How are you? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Foarte bine, tu? Bine. Jadi itu, ce faci, apa kabar? Bine, bagus, baik. Foarte bine, sangat bagus, sangat baik. Mulțumesc, terima kasih. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. So, let's go call Mama and Tudor inside, Sure, da? yeah. Okay. How are you? Say, I'm good. I was to playing. Wow! Outside in the park. You went to play? Yes. That's a star, Yes, yes. it's a star. You see? Wow, let's play here now. Yes. Wow. Ah, tidak balik juga. Ding dong. Kok masuk ko na siya? Ding dong. Ding, 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 dong. Ding dong. Look, 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 look. Wow. Wow, it's a star. You see? Let's go play with the car, you want? Look what mommy have. Wow. Look, 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 look. Dia lagi anteng mainin star. Uh-oh. Who's there? Who's there? Tudor. Ding dong. Ding dong. Dia lagi mau mainin bel. Oke, jadi kita udah dulu ya karena Dido sangat ngantuk dan saya mau juga jalan. Harus tidurin dia ya. Oke ya, udah dulu ya. Ding dong ya, ding dong again ya. Oke, gak ada. Oke lah. Jadi kita udah dulu ya. Oke. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe, Like. dan Comment. dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. Say bye.